Povodom Svetskog dana igre, Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije posthumno su dodelili nagradu terpsihora Mirjani Nešić, dugogodišnjem pedagogu klasičnog baleta. Nagrada terpsihora, ustanovljena 2011. godine, uživa status uglednog priznanja iz oblasti umetničke igre i koreografije, koja se dodeljuje domaćim umetnicima. U trenutku kada zaista ima dosta nagrada koje su možda čak i izgubile svoju prvobitnu namenu, mi smo želeli da osnovimo jednu nagradu koja će svakako podržavati isključivo najbolje iz oblasti umetničke igre i kroz ovu nagradu u stvari pokušavati da pokažemo koliko naša je profesija teška, prolazna, a svakako je vidljiva kroz ovu nagradu. Članovi žirija ove godine bili su Bahram Juldašev, prvak baleta, pedagog i koreograf, Milan Rus, prvi solista baleta Narodnog pozorišta i Jadranka Jovanović, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Pri stvaranju statuta nagrade terpsihora i specijalne pohvale uzimali smo u obzir da ne treba da učestvuju isključivo kolege iz naše profesije, nego da jednostavno damo jednu širu sliku. Tu su svakako uključeni kolege iz opere, iz oblasti likovne umetnosti, iz oblasti muzike. I mislim da je to zaista na neki način predstavlja jednu objektivnost što je vezano za ovu nagradu. Transparentnost je imperativ, naročito kada je reč o priznanjima iz oblasti umetnosti. Obrazloženje žirija je jasno i dostupno javnosti, a nagrada je ove godine posthumno dodeljena baletskom pedagogu Mirjani Nešić, čiji su učenici ostvarili uspešne karijere na našim i svetskim scenama. Na taj način mislim da se i vraćamo nekim korenima koji ne smemo zaboraviti. Odajemo poštovanje svima koji su deo naših igračkih, koreografskih, stvaralačkih priča vezanih za struku. Specijalna pohvala dodeljena je Festivalu koreografskih minijatura, koji ove godine obeležava 20 godina postojanja.